wao. Matthieu 24 13-14. Tuko nasema Yesu anarudi, na usipofanya angalisho unaweza bakia. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent clairement que le temps est fini. Le temps de quoi? Le temps de la grâce. Nous sommes vers la nuit. Parce que Jésus viendra vers le minuit. Le minuit prophétique. Là où le monde s'est plongé dans le sommeil. Dans la distraction. Dans la déviation. Là où nous sommes en train de voir beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres, de faux chrétiens. Et l'Antéchrist est en train de préparer son règne. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la technologie selon Daniel, parce que Daniel chapitre 12, 4 dit, la connaissance augmentera. Il y a la technologie qui va accrue, qui va monter dans la dimension. Si c'est tungali mouche 4 générations, il y a internet, il y a comme 4G, on est à 4 générations, mais pour les Chine, il y a comme 5 générations. Aujourd'hui, ça fait longtemps, Google a utilisé leo mambo yenye tunaita intelligence artificielle. Alikuwa iko anatenda depuis zamani, mais leo sasa anakuwa manifeste na naanza kutufanyia maibada. Zamani Google ulikuwa unafanya maresearch, mais sasa leo wanaweza kusimamisha mtu mhubiri ambaye si mtu. Tunaweza kuwa na mkutano ambao si watu. Sepuku unaweza ona pastor anafanya afishi yenye foto yake haionekane kama ni foto yake. Intelligence artificielle inakutengenezea. Na maneno yenye unataka unaanza kuifikiria na naanza kukupatia nayo. Ushakostate kesa uko na telefoni, unaweza kuwa uko nataka sema kitu kunoya, kama uko nacheza naye kinajiafishe ku telefoni kama uko connected. Ça dit même telefone zetu depuis ulitiaka kode yako, ulitiaka empreinte yako, uko deja mu intelligence artificielle. Depuis ulifungulaka Facebook na adresse ya email na uko na telefone Android, depuis walikutiliaka ile wanaita empreinte ya kufungula telefone, ya kufungula kode ya telefone, deja uko enregistré. Intelligence artificielle inakamata maakili za wanadamu yote, connaissance yote, elimu ya aina yote. Ndio maana unaweza uko kwa Facebook, uko na wazia kitu moja hivi, unakuta kinapita pa ka video moja kakenye vyenye ulikuwa unafikiria kinapita na unakiona. Ndio maana wanasema iko vibaya sana mtu kusinzia na telefoni iko karibu na kitanda yake, paske wanaweza anza manipule na kutumia akili yako yote, kwa sababu uko mareyo zenye zina communique na cerveau yako a travers telefoni yako pembeni yako. Wakipenda kukuloga wanakuloga, wakipenda kukuua wanakuua. Mama yenu siku moja kulikuwa kuyakwata hii Android haya, alikuwa na Nokia ya matushi, alitaka mtu moja, wakaongea na mtu moja ile wakati kutelefoni akazimia. Alikuwa anaongea kusimu,
chini na alikuwa naongea. Sasa ilikuwa hayakuwa hii teknolojia yenye tuko na Android. Ilikuwa ingali ile mwana mno ya zamani. Tori ndio ilikuwa tunaita. Nikamwombea karudia. Mlikuwa mnaongea nini? Maneno ya familia. Kama mtu anaweza anza kubebewa mtelefone ya tori. Sasa Android yenye iko na kode zako, iko na empreinte zako, na macho yako, ile ekra ile touch ile iko inakubeba wewe wote. Sasa unafungula, unaona leo kuko kufungula telefone na sura tu. Sasa hizi telefone zangu zote zinafungula na sura. Sasa mimi naweka sura nje nafungula. Nikitia empreinte nje nafungula. Saidi ikiwa karibu nami bana ni kontrole banajua, na mie mhubiri ninawaza somo moya, na kama niko kwa internet mimi naona ka video kamoya kasije kenye kanafanana na venye niko na refleshi. C'est très sérieux. La connaissance augmentera. Tupatie Matthieu chapitre 24 13 à 14. Ubao yenu ishazimika. Moto ni ya kidogo, haisiporte kwa sababu inapendaka moto ya mingi. Acha tusome. Dans quelques minutes. Chapitre 24. Matthieu 24, verset 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. 12 la somme. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Sera prêchée dans tout le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage dans toutes les nations. Amen. Amen. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. La fin ici, ce n'est pas la fin du monde. La fin de la grâce. La fin de la grâce. Evanjili itahubiriwa. Leo inahubiriwa. Leo mpaka mashini zinahubiri. Leo mashini zinahubiri. Na wanahubiri injili lakini hawana Roho Mtakatifu. Eske robo anaweza kuwa na Saint Esprit? Mimi nauliza, Saint Esprit na robo anaweza kuwa na Saint Esprit? Mashini inaweza kuwa na Saint Esprit? Sasa unaitilizea appareil ya intelligence artificielle, ça dit ni mashini ndio iko inasema. Hata inahubiri vitabu vyote injili mzuri, ana decortiquer selon théologie yenye balimufundisha, balimuselektione ndani, parce que inabidi bamuprograme. Intelligence artificielle inaweza hubiri sawa Katolika, sawa prêtre, na hubiri sawa prêtre, kwa sababu anamprogram. Anaweza hubiri kisi niko na hubiri, kisi balimprogram. Anaweza hubiri sawa Muislamu, mashe, kisi balimprogram. Mais kanisa sisi tukiitilize vile vitu, tutakuwa tuko tunajipunguzia nguvu. L'iniquité sera accrue. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité
asema mabaya itaongezeka, maote mufrase. Na uovu ni nini? Uovu ni dhambi za kutenda na makusudi baada ya kujua kweli.